Pročitat ću pjesmu iz zbirke pjesnika Srđana Sekulića pod nazivom Kavalov vijek. Pjesma se zove Inat Ćuprija i posvećena je stolačkom slikaru Igoru Borozenu. S glasovite Inat Ćuprije u hercegovačkom gradu Stocu, ispod koje bistra bregava teče, video sam slikara. Sedeo je u kafani pored reke, beše julsko sparno poslepodne, pio je kafu i slušao žablje kerefeke. Ja sam znao za njegove slike, za prikaze Inat Ćuprije i predivne kamene džamije koja nosi ime Hadži Alije Hadži Salihovića, čije je mezarje negde u dalekom Kairu. Ali on za mene nije znao, jedva me je prepoznao. Kada sam ga povikao i naklonom pozdravio, tu sa gornje Ćuprije, kraj Hadži Aline džamije u kamenom gradu Stocu, ispod koje prečista bregava teče, slikar se tada nasmejao, odmahnuo, naklonio, a ja putem dalje pođoh u posjetu maku i on me je razumio.